Ja, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Здравствуйте, дорогие друзья. Ja, ich freue mich, wieder hier bei euch in diesem Kreise zu sein. Es hat einen ganz besonderen Grund, dass ich mich freue, gerade bei euch zu sein. Es gibt viele Länder auf dieser Erde, aber niemand weiß, wer der Erste dieser Nation gewesen ist. Wir wissen nicht, wer der erste Deutsche war, wer der erste Russe war, erster Japaner, von keinem Land. Nur von einem Land. Das ist Israel. Von eurem Land wissen wir, der erste war Abraham. Also, ja gut. Er war der erste aus eurem Land. Он был первым из вашей страны. Er ist der Vater des Glaubens geworden. И он стал отцом веры. Er ist euer Vater des Glaubens. Он ваш отец веры. Und er ist auch unser Vater des Glaubens. И он и наш отец веры. Und das verbindet uns sehr eng miteinander. И это он связывает нас между собой. Und wenn ich bei euch bin, habe ich immer den Eindruck, jetzt bin ich mit der Wurzel verbunden. И когда я у вас, мне всегда такое ощущение, что я с корнем связан. Wo das einmal anfing, Там, где когда-то началось все. Der Weg zu Gott. Где начался путь к Богу. Am Ende meines Vortrags werde ich ein Gleichnis euch erzählen. В конце моей проповеди я скажу одну притчу. Das habe ich mir selbst ausgedacht vor einiger Zeit. Эту притчу я сам придумал. Und da werden wir sehen, wie wir das zusammenbringen. И посмотрим, как мы это составим. Aber der Jakob hat gesagt, ich sollte erst ein wenig von mir erzählen, damit ihr wisst, wer ich bin. Яков сказал, чтобы я себя представил, чтобы вы знали, кто я. Ich bin geboren in Ostpreußen, ganz weit im östlichen Teil des früheren Deutschlands. Я рожден в Восточной Пруссии. Das liegt 100 Kilometer noch östlich von Königsberg, was heute Kaliningrad hat. Это 100 километров восточнее Калининграда. Da bin ich auf einem Bauernhof geboren worden. Там я в семье одного крестьянина я родился. Und dort haben wir in Ostpreußen noch den Krieg erlebt. Там в Пруссии мы еще войну испытали. Ich habe damals als Kind sehr viel Not erlebt. Ребенком я очень многим нуждался. Meine Mutter wurde verschleppt und ist bis zur Ukraine gekommen und dort sehr bald gestorben. Мою маму арестовали, и потом на Украину отвезли, и там она умерла. Mein Bruder wurde vom Fluchtwagen geholt und wurde gleich erschossen. Моего брата сразу застрелили, его на телеге они уезжали, оттуда его сняли и застрелили. Mein Vater war irgendwo Soldat. Мой папа был солдатом где-то. Und wir wussten überhaupt nicht, wo er ist. И мы не знали, где он находится. Und so gab es eine lange Zeit, da war ich voll Waise. И многое время был я сиротой. Ich wuchs eine Zeit lang auf bei meiner Tante. Одно время я жил у моей тети. Und dann bekamen wir eines Tages einen Brief von meinem Vater. И в одно время мы получили письмо от папы. Er war in französischer Gefangenschaft. Он был во французском пленении. Und niemand hat geglaubt, dass er noch lebt. И никто не верил, что он жив. Er hat mich dann eines Tages abgeholt von der Tante. И одним днем он приехал за мной, забрал меня от тети. Er hat dann wieder geheiratet. Он снова женился. Und dann gab es eine Aufwärtsentwicklung in meinem Leben. И с того времени началась моя жизнь подниматься. Ich habe studieren können. Я мог учиться в институте. Dann war ich, das war in Hannover gewesen. Это было в Ганновере. Dann war ich eine Zeit lang in Aachen und habe dort promoviert. И в Ахене я диссертацию писал. Und dann war ich 30 Jahre lang berufstätig in Braunschweig. И 30 лет я работал в Брауншвайге. Das war ein physikalisch-technisches Institut. Это физико-технический институт. Dort wurde ich 1978 Professor. 1978 году я стал там профессором. Jetzt bin ich schon seit 10 Jahren pensioniert. Сейчас уже 10 лет я пенсионер. Und ich reise überall in der Welt herum. И я ездил по всему миру. Nächstes Jahr werde ich nach Japan reisen und auch nach Brasilien. Следующий год я полечу в Японию, в Бразилию. Und es gibt nur eine einzige Botschaft, die wir den Menschen überall auf der Welt sagen. И всего одна весть, которую я всему миру говорю. Das ist die Botschaft von Jesus. И это
весть об Иешуе. Das macht mir sehr viel Freude. Это дает мне очень много радости. Weil ich mich selbst zu Jesus bekehrt habe. Потому что я сам к Нему покаялся. Das war 1972 in der Stadthalle von Braunschweig. Это в 1972 году в городской халле в Брауншвайге. Ich habe noch nie so deutlich das Evangelium gehört wie an diesem Abend. Я никогда еще до этого не слышал так понятно Евангелие, как в тот вечер. Und meine Frau und ich, wir haben am selben Abend eine Entscheidung getroffen. И я и моя жена в один вечер приняли решение diesem Jesus zu folgen. Следовать за Иисусом. Und wenn ich überlege, wo kommt Jesus her? Если я подумаю, откуда Он, dann ist das wieder verknüpft mit eurem Volk. И опять связано с вашим народом. Jesus kam in diese Welt. Он пришел в этот мир. Und er war ein Jude. И он был еврей. Er kam gleichzeitig von Gott, vom Himmel. Он в то же время пришел с неба. Aber er kam auch als Mensch. И он пришел так же, как человек. Und wurde von einer Jüdin geboren. И женщина-еврейка родила его. Und wir sind unterwegs mit diesem Jesus. И сейчас мы в пути с этим Иисусом. Heute an diesem Nachmittag möchte ich mit euch nachdenken, wohin diese Welt geht. Сегодня хотел я с вами порассуждать, куда идет этот мир. Und wohin gehen wir einmal? И куда мы идем. Das sind sehr wichtige Fragen. Это очень важные вопросы. Wenn wir die Reden der Politiker hören, dann sprechen sie immer wieder über die Zukunft. Если мы политических деятелей слушаем, они всегда говорят о будущности. Jeder hat ein Programm für die Zukunft. У каждого есть программа будущности. Der amerikanische Präsident Barack Obama ist ja jetzt wiedergewählt worden. Американский президент Барак Обама, его снова избрали. Bei der vorigen Wahl hat er einen besonderen Slogan. В прежних выборах он особенные слова сказал. Er sagte, yes, we can. Yes, we can. Да, мы можем. Ja, wir werden das packen. Also immer diese Zukunftsperspektive, wir machen das. Мы будущность сделаем. Ich bin sehr oft in Kasachstan gewesen, habe dort gesprochen. Я очень часто был в Казахстане, там говорил. Und mir war aufgefallen bei der letzten Reise, da konnte man überall große Zahlen sehen, 2030. И везде я слышал, видел такие лозунги 2030. Und ich wusste nicht, was das soll. И я не знал, что это такое. Dann habe ich gefragt, was bedeutet diese Zahl, die man überall sieht? И я спросил, что такое, что это значит, эту цифру, которую везде видно. Oh, das können wir dir erklären, sagten sie. Это мы можем тебе объяснить. In Kasachstan hat man Öl gefunden. В Казахстане нашли нефть. Wir werden jetzt ein sehr reiches Land werden. Мы сейчас станем очень богатой страной. Und im Jahre 2030 werden wir genauso reich sein wie die arabischen Länder. И в 30-м году мы будем такими же богатыми, как арабские страны. Wir sehen also diese Zukunftsperspektive, dann wird alles gut sein, wenn jetzt bald haben wir Öl gefunden. Перспектива будущности, мы нашли нефть, все будет хорошо. Und wenn man in die Wissenschaft hineinschaut, dann sieht man sehr große Erfolge. Если мы посмотрим в науку, то мы видим там тоже большие достижения. Vor 3 Wochen war ich noch in den USA gewesen. 3 недели назад я был в Америке. Und ich war dort im Kennedy Space Center. Я был в Kennedy Space Center. Und dort gibt es sehr viele Raketen zu sehen. И там очень много ракет видно. Aber das Besondere war, dass ich dort die Mondrakete gesehen habe. Но особенное, что я там видел, это ракета Луны. Man hat ja immer 2 Raketen gebaut. Всегда же строили 2 ракеты. Eine, die direkt zum Mond flog. Одну, которую на Луну отправляли. Aber wenn diese nicht funktioniert hätte, hätte man die zweite Rakete genommen. Если бы не получилось бы, то бы они вторую взяли. Aber da die erste funktionierte, ist jetzt die zweite hier. Так как с первой получилось, то вторая осталась. Und ich habe mich da drunter gestellt. Я стал под эту ракету. Da habe ich gesehen, wie klein ich bin auf dem Foto. И я посмотрел, какой я маленький на фотографии. Und diese Rakete ist riesig groß. Ракета очень большая. Und die Menschen sind also mit diesem Ding zum Mond geflogen. И люди с этой ракетой полетели на Луну. Das war ein sehr großes Ereignis, als damals diese Rakete dorthin kam und zum ersten Mal ein Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Это было большое событие, когда первый раз человек полетел на Луну и мог ногами пройтись по ней. Und dann war es ein großes Aufsehen, als Jan Wilnut, ein schottischer Embryologe, das Schaf Dolly geklont hat. Ага, потом этот как по-русски шотландский биологи это клонировал овцу. Und das ging durch die Presse und alle haben gestaunt.
was eigentlich biologisch gar nicht möglich war. Это прошло через медиа, и все удивлялись, потому что биологически это было невозможно. Und dann hat man das menschliche Genom sequenziert. Genom? Das Erbgut. Menschliche Erbgut. Zu schwer, Werner. Erbgut. Как? Ну, человеческие клетки изменили, да. Наследственные гены. Наследственные гены, правильно. Wir kennen heute die einzelnen Buchstaben, die in unseren Zellen stehen. Мы сегодня каждые буквы, которые в наших генах, если мы можем их узнать. Das war ein ganz großer Durchbruch in der Wissenschaft, dass man weiß, wie der Mensch von der Information her aufgebaut ist. Это было очень большое достижение в науке, зная, как человек генетически построен. Wir sehen also, die Wissenschaft hat sehr, sehr viele Fortschritte gebracht. Мы видим, что наука очень большие достижения достигла. Aber das ist nur die eine Seite der Wissenschaft. Это только одна сторона науки. Es gibt viele Fragen, die wir nicht beantworten können. Есть очень много вопросов, на которых мы ответов не найдем. Alles, was wir heute gegessen haben, das Frühstück, das Mittagessen, Все, что мы сегодня кушали, завтрак, обед, alles ist über den großen Prozess der Photosynthese gegangen. все прошло через процесс фотосинтеза. Фотосинтез, да, фотосинтез. Das ist ein Prozess, der in jeder Zelle eines Grashalmes stattfindet. Это тот же самый процесс, который проходит в каждой растинке, да, в траве. Aber wir wissen nicht, wie das geht. Но мы не знаем, как это происходит. Wie kann die Zelle das machen? Как может эта клетка это совершить? Kein Chemiker kann das nachbauen. Никакой химик не может это то же самое сделать. Und davon hängt unser Leben ab, dass das funktioniert. От этого зависит наша жизнь, чтобы это все функционировало. In der Physik kennen wir 200 Elementarteilchen für die Materie. В физике мы знаем 200. В физике мы знаем 200 делений материи. Aber kein Physiker weiß, wie die Materie aufgebaut ist. Но ни один физик не знает, как это построено, как это функционирует. Wir haben keine Ahnung davon. Мы ничего не знаем об этом. Unter unserer Schädeldecke haben wir ein Gehirn. Под нашей голове у нас есть мозг. Dieses Gehirn ist unvorstellbar kompliziert. И он очень сложный. Aber keiner weiß, wie es wirklich arbeitet. А никто не знает, как это работает. Das sind nur ganz kleine Detailkenntnisse, die wir haben. То, что мы знаем, это очень мало, это только детали. Wir sehen also, viele Dinge der Wissenschaft sind uns völlig unbekannt. Мы видим, что очень много из науки для нас неизвестно. Aber trotz aller Fortschritte, die wir kennen in der Wissenschaft, schauen wir in diese Welt und wir sehen, sie ist voller Probleme. Наряду всех этих достижений мы смотрим в наш мир и видим, что мир полон проблем. Mit Hilfe der Technik hat man Atombomben gebaut. С помощью техники можно было построить атомную бомбу. Wir haben so viele Atombomben auf der Welt, dass man 2 Monate lang jeden Tag 1000 Zweite Weltkriege führen könnte. 2 Monate. У нас столько атомных бомб, что мы 2 месяца могли бы вести войны, такая, как Вторая мировая война была. Das ist beängstigend, wenn wir das sehen. Это страшно, если мы все это знаем. Die ganze Welt könnte in die Luft fliegen. Vесь мир можно взорвать. Wenn wir das alles zünden würden. Если бы все это зажечь, пустить в ход. Das wurde hergestellt zu dem Zweck, um Krieg zu führen. И это все изобретено, чтобы воевать. Wir sind froh, dass es noch nicht dazu gekommen ist. Мы рады, что это не совершилось. Es hat große Fortschritte gegeben in der Medizin. Очень большие достижения в медицине. Ich kann mich noch erinnern, als Barnard, der Arzt aus Südafrika, zum ersten Mal ein menschliches Herz verpflanzt hat. Я еще помню, как врач с Африки пересадку сердца сделал. Das war ein Durchbruch in der Medizin. Это было достижение в медицине. Und die Medizin hat sehr viele Durchbrüche erlebt. И медицина, она имеет очень много достижений. Aber gleichzeitig hat die Medizin auch uns etwas beschert, was sehr furchtbar ist. В то же время медицина нам сделала что-то, что для нас очень страшно. Der Mutterleib ist vom Schöpfer dazu geschaffen, dass dort Leben entsteht. Мутерлайб, чрево, да? Чрево матери сделано для того, чтобы там была жизнь, чтобы дети рождались. Aber gleichzeitig dank medizinischer Technik
haben wir sehr, sehr viele Abtreibungen. В то же время, благодаря медицинской технике, сколько детей гибнут в чреве матери, аборты. In jedem Jahr töten wir so viele Menschen, wie in der Stadt Ulm wohnen. Каждый год, Ja. каждый год в Германии в чреве матери уничтожается столько детей, как город Ульм. Und das ist nicht nur in Deutschland, das geschieht auch in Amerika, in Russland, in allen Ländern. И это не только в Америке, у нас в Германии, это и в Америке, и в России, и во всех странах. Wir sehen, es gibt große Probleme. Мы видим, что есть проблемы большие. Ich habe etwas gehört von den Kosten der Kriege in Afrika. Я слышал о расходах войн в Африке. In 15 Jahren wurden 200 Milliarden Euro nur für Kriege ausgegeben in Afrika. За 15 лет 200 миллиардов евро выдали для войн, для оружия. Es ist interessant, dass dieselbe Summe an Geld von der EU nach Afrika als Hilfe fließt. Интересно, что заметить, что та же сумма 200 тысяч евро, да? Миллионов евро в Африку помощь из Европы туда идет. Ich war 3-mal in Namibia gewesen, im Süden von Afrika. Я 3 раза был в южной части Африки. Und habe dort Vorträge gehalten. И там проповедовал. Und das Land, das Nachbarland im Norden ist Angola. И с северной стороны там Ангола. Angola ist ein sehr, sehr fruchtbares Land. Ангола очень плодовитое место. Und vor der Küste von Angola hat man Öl gefunden. На берегу Анголы там нашли нефть. Angola ist so fruchtbar, dass nur dieses eine Land den gesamten Erdteil Afrika ernähren könnte. Ангола настолько плодовита, почва там, что она могла бы всю Африку снабжать. Aber wir hören ständig von Hungerkatastrophen, von Dürrekatastrophen und dass viele Kinder in Afrika sterben. И мы слышим в новостях, что там голод, что дети в Африке умирают с голода. Obwohl Afrika alleine sich vollständig ernähren könnte. Хотя Африка могла бы самостоятельно снабжать себя. Man muss das nur gut verteilen. Нужно только правильно распределять. Und in der Hauptstadt von Angola gibt es Leute, die sind so reich, dass sie sich sogar eigene Hochhäuser bauen. И в городе, в Анголе, есть люди настолько богатые, что они могут себе такие большие города строить в столице. Und 100 Meter weiter wohnen die armen Leute. И 100 метров от них живут бедные люди. Und sie haben noch nicht mal eine Wasserleitung, dass sie Trinkwasser haben. У них даже водопровода нет, чтобы воду попить. Wir haben in dieser Welt unvorstellbar viele Probleme. Видим, что проблем очень много в этом мире. Und dann ein anderes Problem, davon hören wir immer wieder, es gibt Weltkonferenzen. Weltkonferenzen, международные конференции, да? Und die Probleme der Welt werden immer wieder jedes Jahr neu genannt. Der Treibhauseffekt, die Schneeschmelze. И проблемы каждый год повторяются, да, или новые приходят. Это что отепление, да, что лед тает. Und man sagt, der CO2-Gehalt der Luft steigt an. И CO2 все больше увеличивается. Und das CO2, углекислый газ. Und dadurch steigt die Temperatur der Erde an. И температура из-за этого поднимается, повышается. Und man spricht von der Weltklimakatastrophe. И говорят о катастрофе, климатической катастрофе. Um 1 Kilowattstunde an Strom zu erzeugen, wird gleichzeitig 1 Kilogramm CO2 erzeugt. Чтобы 1 киловатт электрического тока приобрести, то то же самое CO2, да, углекислый газ увеличится. CO2 ist ein Gas, das kann man einfrieren und dann wird das zu Schnee. Углекислый газ можно заморозить, он становится снегом. Und wenn man das, was man in einem Jahr an CO2 hier auf der Erde erzeugt, mit Zügen verladen würde, если все вот этот углекислый газ, который в этом мире производят, dann wäre das ein Zug, der so lang ist, dass 200 Mal um den Äquator geht. И загрузить вагоны, то это было бы 200 раз он мог бы вокруг Земли пройти. So viel CO2 erzeugen wir in jedem Jahr.
столько углекислого газа мы производим каждый год. Wir wissen aufgrund physikalischer Überlegungen, weil wir die physikalischen Gesetze kennen, dass aufgrund dessen die Temperatur der Erde ansteigt. Из физических законов мы знаем, что это собой приносит, что температура за счет этого повышается каждый год. Und das ist ein Grund dafür, dass das Eis an den Polkappen abschmilzt. Это причина того, что в полярных зонах это лед тает. Wenn alles Eis nur von Grönland abgeschmolzen ist, если только с Гренландии, да, растопится лед, dann wird der Wasserspiegel aller Meere, aller Ozeane 7 Meter ansteigen. То уровень моря на 7 метров везде поднимется. Wenn das geschieht, dann werden wir Millionen von Flüchtlingen haben. Flüchtlinge nicht wegen Krieg, sondern Flüchtlinge aufgrund der ökologischen Veränderungen. Если это получится, если это совершится, то у нас будет миллионов беженцев из-за изменения. Man hat ausgerechnet, dass die Anzahl der Wirbelstürme ansteigen wird. Уже подсчитано, что число ураганов, да, ураганов повышается, будет повышаться. Ich war mit meiner Tochter jetzt in den USA gewesen. Я сейчас с моей дочерью был в Америке. Und wir waren einige Tage in New York. Мы несколько дней были в Нью-Йорке. Und sind dann weitergeflogen nach Orlando. И тогда мы оттуда полетели в Орландо. Und als wir gerade von New York in Orlando ankamen, и когда мы приземлились в Орландо, da kam der Hurrikan. Тогда пришел этот Hurrikan. Последний, Wir waren gerade noch rechtzeitig weggekommen. Мы еще вовремя улетели. New York hat eine große Katastrophe erlebt. Нью-Йорк имел сильнейшую катастрофу. Und jetzt saßen wir in Orlando und unser Rückflug sollte über New York sein. И когда мы в Орландо были, наш обратный полет должен был быть в Нью-Йорк. Aber alle Flughäfen waren geschlossen. Но весь аэропорт был закрытый. Все аэропорты были закрыты. Haben wir überlegt, meine Tochter und ich, wie kommen wir hier weg? Мы думали, как мы отсюда сейчас Wie kommen wir nach Hause? Как мы домой прилетим. Und wir hatten keine Idee. У нас не было идеи. Und ich glaube, es war in der Nacht, da fiel mir etwas ein. И это была ночь, и мне пришла такая идея. Wir werden nach Hause anrufen beim Reisebüro in Braunschweig. Мы позвоним в Брауншвайг, в Германию. Und vielleicht können die irgendeinen Flug für uns organisieren. Может быть, они что-то могут придумать для нас. Und tatsächlich, es war dort ein sehr pfiffiger Mann. Там был очень находчивый человек. Und ihm ist es gelungen. И у него получилось. Er hat für uns einen Flug organisiert von Orlando nach Montreal in Kanada. И он с Орландо, с Америки в Канаду нас, в Монреал. Und von Montreal sind wir dann geflogen nach Frankfurt. С Монреала во Франкфурт. Von Frankfurt zurück nach Hannover. Из Франкфурта в Hannover. Dieser Flug war sowieso gebucht von Frankfurt nach Hannover. С Франкфурта на Hannover все равно уже был резервирован. Und die anderen beiden Flüge passten genau dazu. И эти два других, они как раз попадали. Und auf diese Weise sind wir um den Hurrikan rumgeflogen. И так мы этот Hurrikan облетели. Also das, was man simuliert hat, was sein wird, die Zunahme der Hurrikans, das haben wir richtig direkt erlebt. То, что пророчествует, что вот эти ветры, они будут увеличиваться, мы в какой-то степени это испытали. In Grönland kann man aufgrund des veränderten Klimas inzwischen Kartoffeln anbauen. В Гренландии можно сейчас уже, то, что климат меняется, уже можно картошку сажать. Normalerweise wird Wein angebaut bis zum 52. Breitengrad. Wein? Wein. Ja. Виноград садится до 52-го. Breitengrad как по-русски? Широта. До 52-й широты. Und der geht gerade durch Deutschland. И он как раз по Германии проходит. Aber ein kluger Mann in Schweden baut Wein an. Один умный человек, швед, он садит виноград. Und das liegt sehr viel nördlicher. Это же намного севернее, другая широта. Und er baut einen sehr guten Wein an. И он садит очень хороший виноград. Weil das Klima sich so verändert hat auf der Insel Gotland. Потому что на острове так сильно поменялся климат. Wir sehen, das sind die Probleme dieser Welt, von denen hören wir überall. И об этом мы слышим везде. Это проблемы мира всего. Wie wird das weitergehen? Как будет дальше? Die Probleme sind ansteigend. Проблемы, они идут, поднимаются, больше становятся. So sagen es uns die Wissenschaftler. Так нам говорят научные деятели. Und das kennen wir alle auch aus den Zeitungen und überall her. И это мы знаем из газет и из других
Und viele Leute haben Angst um die Zukunft. И люди боятся будущности. Aber müssen wir wirklich Angst haben? Но должны ли мы бояться будущности? Jetzt möchte ich fragen, was sagt uns Gott dazu? Что Бог об этом говорит? Was sagt uns Gott über die Zukunft? Что Бог нам говорит о будущности? Und da schlagen wir jetzt die Bibel auf. Мы откроем Библию. Саша, мог das? Иван? Und wir lesen, was in der Bibel über die Zukunft steht. И мы прочитаем, что Библия говорит о будущности. Wir lesen einen Text aus dem Alten Testament und einen Text aus dem Neuen Testament. Один текст с Ветхого Завета и с Нового Завета. Zunächst aus dem letzten Buch des Alten Testaments. Последняя книга Ветхого Завета, Малиахи. Das ist ein Text über die Zukunft. Там текст говорит о будущности. Das ist Malachi 3, die Verse 19 bis 20. 19, 23, 19, 20 Малиахи. Oder in der russischen Bibel Malachi 4, 1 bis 2. И русская Библия Малиахи 4, 1, 2. 1 bis 2, ja? Kann das jemand lesen? Ja, ihr macht das auf dem Mann. Ja. Ja. Ибо вот придет день, пылающий... genau ist es. Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и выступающие нечестивые будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий пред именем, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как птицы упитанные. Und jetzt einen Text aus dem Neuen Testament. И сейчас текст с Брит Хадаша, с Нового Завета. Offenbarung 21. Откровение 21. 1 bis 8. 1 с 1 по 8 стих. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий сия скиния». Скиния, знаете, что такое, да? Палатка. Да? Скиния Бога с человеками. И Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Вот, да? И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинные и верные». И сказал мне: «Совершилось, я есмь Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серую, это смерть вторая». Das sind die Zukunftstexte, die Gott uns sagt. Это тексты будущности, которые говорит нам Бог. Haben wir an einer Stelle etwas gesehen über Umweltkatastrophe? Что-нибудь мы видели тут о катастрофе, изменении в катастрофе, изменении природы? Über Treibhauseffekt. Treibhauseffekt, как перевести это? Also Erderwärmung. Потепление глобуса, да? Климата. Haben wir ein Wort gehört über Wirbelstürme? Мы видели что-то о ураганах? Überhaupt nicht. Ничего не сказано. Kommt gar nicht vor. Об этом не говорится. Wie kommt das denn? Почему? Weiß Gott denn überhaupt nicht, was auf dieser Erde vor sich geht? Неужели Бог не знает, что происходит в этом мире, на этой земле? Das Erste, was uns auffällt, es passt überhaupt nicht zusammen, das, was die Wissenschaftler uns sagen und was Gott uns sagt. То, что мы сейчас видим, это не подходит один к одному то, что наука говорит, и то, что Бог нам говорит. Вроде противоречия. Woran liegt das? Почему? Das möchte ich uns erklären an einer Schiffsreise. Я хочу это рассказать в примере одной поездки по морю. Stellen wir uns vor, wir fahren mit einem großen Schiff Представьте себе, что мы все на одном большом корабле von Hamburg nach New York. С Хамбурга в Нью-Йорк. Und ein Mann wird ganz unten im Schiff sich aufhalten. И один человек сидит внизу в корабле. Dort, wo die großen Tanks sind für das Öl. Там, где большие цистерны для нефти, для масла, для горючего. Aber diesen Mann sperren wir dort ein,
der darf überhaupt nicht wissen, ob es Tag ist, ob es Nacht ist, der darf nichts anderes sehen. И он ничего не должен видеть. Он там закрытый, он не знает, когда день, когда ночь, он постоянно там. Er hat nur eine einzige Informationsquelle. У него только одна информация. Das ist die Anzeige vom Öl. Только уровень масла, горючего. Wie viel Öl gibt es noch im Tank? Он должен знать, сколько горючего еще в резервуарах. Und weil das eine einzige Informationsquelle ist, beobachtet er jetzt diesen Ölstand sehr genau. И это единственный его источник, о котором может знать, он знает, сколько прогорает, сколько остается. Только из этого он может исходить. Und er beobachtet Stunde um Stunde wird das Öl weniger. И он видит час за часом, как это все меньше и меньше горючего остается. Und da hat er zunächst gar nichts gegen einzuwenden. И против этого он ничего не может сказать. Aber dann wird das Öl so wenig, dass es fast am Ende ist. И потом в какое-то время она будет почти что внизу, почти что конец. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man sich verhalten kann. И теперь две возможности, как себя вести. Er kann sagen, jetzt mitten auf dem Ozean haben wir kein Öl. Он может сказать, мы сейчас на море, у нас нету горючего. Es wird ein Wirbelsturm kommen. Сейчас будет какой-то ураган придет. Und er wird das Schiff umdrehen und wir werden alle sterben. И он повернет корабль, и мы все умрем. Wir sind einer großen Katastrophe ausgeliefert, weil es kein Öl mehr gibt. Перед нами катастрофа, потому что нету горючего. Und er bekommt eine fürchterliche Angst. И он напугается, он боится. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Есть другая возможность. Er kann auch sagen, dieses Schiff haben sehr kluge Ingenieure gebaut. Он может сказать, этот корабль очень умные инженеры строили. Und die wissen, wie viel Öl man braucht für eine Überfahrt von Hamburg nach New York. И они знают, сколько горючего надо, чтобы с Хамбурга до Нью-Йорка доехать. Und er sagt, na prima, dann sind wir, wenn das Öl fast zu Ende ist, dann sind wir gleich in New York. Он может сказать, хорошо, если горючее кончается, значит мы сейчас уже подъезжаем к Нью-Йорку. Ich habe eine gute Möglichkeit zu erkennen, dass wir gleich am Ziel sind. Я по этому уровню я вижу, что мы почти у цели. Und er freut sich. И он радуется. Gleich werde ich bei Tante Lili sein. Сейчас я у тети Лили буду. Das war ja sein Ziel. Er wollte Tante Lili besuchen. Это же его цель была. Он тетю Лилию хотел посетить. Und wir sehen, es gibt zwei Verhaltensweisen. Мы видим, что две возможности поведения. Wenn wir alle die Probleme der Welt sehen, gibt es die eine Verhaltensweise, dass wir sagen, es wird eine große Katastrophe kommen, es wird immer schlimmer werden. Если мы проблемы мира сего видим, то мы видим, будет катастрофа, будет всегда хуже и хуже. Oder aber wir sagen, wir sind gleich am Ziel. Или мы можем сказать, мы скоро у цели. Wir sind gleich dort angekommen, wo die Welt hingehen soll. Мы скоро там будем, куда Бог определил, куда мир должен прийти. Und genau das sagt uns Gott. И это говорит нам Бог. Diese großen Probleme, die wir uns alle ausmalen, wird es gar nicht geben auf dieser Erde. Этих больших проблем, которых мы боимся, их и не будет. Es wird ein anderes Ereignis dazwischen kommen. Это другое событие будет. Es wird das Ziel der Weltgeschichte sein. Это будет цель, конец света. Да? Und das Ziel der Weltgeschichte ist die Wiederkunft Jesu. И цель этого мира, или конца этого мира, это пришествие Господа. Er wird wiederkommen. Он придет снова. Und das sagt die Bibel uns schon im Alten Testament. И эта Библия говорит нам уже в Ветхом Завете. Wir haben vorhin gelesen dort in dem Text. Мы читали в тексте. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Мы прочитали в тексте Малиахи: вас, благоговеющий пред именем моим, зайдет солнце правды. Ihr sollt hüpfen und springen wie die Mastkälber. И вы будете прыгать, как тельцы упитанные. Also eine unglaubliche Freude soll über euch kommen. Der Herr kommt wieder. Сильнейшая радость ожидает людей. Бог придет. Die Sonne der Gerechtigkeit ist Jesus. Солнце праведности — это Господь, это Иисус. Im ganzen Alten Testament ist dieser Name noch verschlüsselt. Во всем Ветхом Завете это имя, оно еще как-то скрыто. Im Neuen Testament wird erst der Name Jesus offenbart. В Новом Завете это имя открыто. Aber im Alten Testament ist sehr oft von ihm geredet. Но в Ветхом Завете очень много о нем сказано. Er ist der Stern, der aufgehen wird in Jakob. Это звезда, восходящая от Иакова, пророк говорит. Er wird aus dem Volk Jakobs kommen. Он придет из народа Иакова. Er wird aus dem Stamm Isai kommen. Он придет из
племени Израи. Er wird aus dem Stamm Davids kommen. Он придет из племени Давидова, Viele из колена Namen hat Давидова. er. У него очень много имен. Und er ist der als Sonne bezeichnet wird, die Sonne der Gerechtigkeit. И также слово называют его солнцем праведности. Und der ist es, der jetzt kommen wird. Это тот, который придет. Und die Bibel sagt, wir sollen uns riesig darüber freuen. И Библия говорит, радуйтесь этому, сильно радуйтесь. Nicht so kleine Smileys, die man so bei E-Mails manchmal versendet, Не маленькие смайли, которые, когда имидж пишешь, sondern springen, wie es hier heißt, wie die Mastkälber. но прыгать от радости, как тельцы упитанные. Wenn die Mastkälber aus dem Stall rauskommen im Winter und auf die Wiese kommen, Schwanz hoch und dann ab geht die Post. Когда тельцы всю зиму в сарае постояли, весной их выпускаешь на зеленые луги, они прыгают хвост кверху, это тоже видел. Solche Freude soll das sein. А этой радости нам говорит Слово Божие. Ich möchte sagen, springt schnell auf die Tische und freut euch. Прыгайте на столы и радуйтесь. Und sitzt nicht so ruhig da. И не сидите так спокойно. Solch eine Freude soll das sein. Это правда, которая говорит Бог, это радость, о которой говорит Бог. Davon ist schon im Alten Testament die Rede. И об этой радости уже в Ветхом Завете сказано. Das wurde eurem Volk zuallererst gesagt. Это вашему народу в первую очередь было сказано. Da haben wir noch gar nicht gewusst, dass es diesen Herrn gibt. Мы еще никто не знали, что этот Господь будет. Aber jetzt kommt noch das große Aber. Но еще есть такое исключение. Но Wird es Freude sein für alle Menschen? эта радость будет для всех людей или нет? Nein. Нет. Denn hier lesen wir, denn siehe, es kommt der Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Там написано, придет день, который будет гореть, как огонь. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. И тогда все нечестивые будут, как солома. Die Bibel sagt immer wieder, dass es eine Zweiteilung geben wird, wenn der Jesus wiederkommen wird. Слово Божье очень часто говорит, что народ делится на две части, когда Господь придет. Das sind einerseits die Leute, die in einer unglaublich großen Freude da sind, und die anderen, die werden brennen, die werden Feuer erleben. И очень будет часть людей, которые очень и очень радоваться будут, и будет часть, которые не будут радоваться. Об огне сказано тут. Jetzt gehen wir in das Neue Testament und schauen, was das Neue Testament uns sagt. Сейчас мы посмотрим, что Новый Завет говорит. Der Jesus war ja gekommen in eurem Land. Он же пришел в Израиль, в вашу страну. Und er hat dort eine Botschaft gegeben, die für alle Menschen ist. И он там весь сказал, который для всех людей. Für euch Juden. Для евреев. Und für die ganze Welt. И для всего мира. Und er hat uns gesagt, wie es sein wird, wenn er wiederkommen wird. И он нам сказал, как это будет, когда он снова вернется. In Matthäus 24:30 lesen wir das. Матфея 24:30 мы читаем. 24, Vers 30. 24:30. Ich weiß. Ja. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Hier steht eigentlich etwas ganz Merkwürdiges, was wir gar nicht verstehen können. Тут некоторые слова, которые мы, может быть, даже не понимаем. Die Wissenschaft versucht herauszubekommen, woher das Leben kommt. Наука старается узнать, откуда жизнь. Aber kein Wissenschaftler kann es sagen. Но никто из науки не может дать нам ответ. Die Wissenschaftler haben sich verirrt in dem Irrgarten der Evolution. Наука, она заблудилась в саду эволюции, да? Als Informatiker ist mir vollkommen klar, dass die Evolution niemals funktionieren kann. Как информатик, для меня это настолько ясно, что эволюция не может функционировать. Das wissen wir seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Это мы знаем из второй половины прошлого столетия. Dass wir in jeder Zelle unseres Lebens sehr viel Information haben. То, что в каждой клетке мы имеем очень много информации. Und wir wissen genauso hundertprozentig, dass Information niemals in der Materie von alleine entstehen kann. И мы знаем, что информация в материи никогда сама собой не может создаться. Jede Information braucht einen geistigen Urheber. Каждая информация, она должна иметь духовного или интеллигентного основателя. Das weiß jeder Wissenschaftler. Это знает каждый человек науки. Warum ziehen Sie nicht die Schlussfolgerung, dann muss es einen weisen Urheber geben? Только вопрос, почему они не говорят, должен быть создатель. Aber sind gefangen in dieser Irrlehre der Evolution.
Но они как-то в тупике, пойманы в этом учении. Und so suchen sie weiter, wo kommt das Leben И her? они дальше ищут, откуда жизнь. Aber an dem Tag, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird, dann kommt derjenige, der gesagt hat, ich bin das Leben. Но в тот день, когда Господь придет, Он скажет: «Я есть им жизнь». Er ist der Urheber des Lebens. Он начальник жизни, Он основатель жизни. Das Leben ist nicht irgendwie zufällig entstanden. Жизнь наша, она не случайно создалась. Alles Leben ist durch den Herrn Jesus entstanden. Вся жизнь через Него, через Иешуа создалась. Gott der Vater hat dem Herrn Jesus die Aufgabe gegeben, erschaffe du das Leben. Бог, Отец, Творец, через Иешуа Ему сказал: «Создай жизнь». Und er hat es gemacht. И Он это сделал. Er ist das Leben in Person. Он жизнь в личности. Und alle sehen das jetzt, das ist derjenige, der das Leben И ist. придет время, когда все видят: вот Он, жизнь. Jetzt müssen sie alle springen und sagen, jetzt haben wir die Lösung gefunden. Сейчас они должны подпрыгнуть и сказать: мы нашли ответ. Aber hier in diesem Text steht, alle Geschlechter der Erde werden heulen. А тут написано, что все восплачут, все племена. Warum heulen sie? Почему плачут они? Sie heulen, weil sie ihr Leben falsch gelebt haben. Они плачут, потому что неправильно жили. Sie sind an diesem Jesus völlig daneben gegangen. Они мимо Него жили. Они не нашли его, мимо прошли. Dieser Jesus kam in ihrem Lebenskonzept überhaupt nicht vor. В их жизненной концепции Его не было. Aber er ist der Herr des Lebens. Но Он господин жизни. Er ist der Herr dieser Welt. Он господин этого мира. Und das erkennen sie jetzt. И сейчас они узнают Его. Wir haben falsch gelebt. Мы неправильно жили. Und jetzt heulen sie. И теперь плачут. Und sie werden zu den Bergen sagen, ihr Berge fallt auf uns. Wir können es nicht länger ertragen, dass wir diesen Herrn sehen. И дальше в Откровении написано, Иоанн пишет об этом, некоторые будут кричать, говорит: горы, падите на нас. Der Jesus selbst hat über die Wiederkunft gesprochen. Господь сам сказал о своем пришествии, Aber auch die Apostel. и апостолы также об этом говорили. Es gibt einen sehr, sehr schönen Vers in der Bibel, Есть очень хороший стих в Библии, wo der Apostel Johannes über die Wiederkunft schreibt. где Иоанн пишет о пришествии. 1. Johannes 1 Иоанна 3, Vers 2. 3:2. 1 Иоанна, послание, да? Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Увидим Его, как Он есть. Dieser Text sagt uns, dass wir schon Gottes Kinder sind. Этот стих нам говорит, что мы дети Божии. Aber es ist noch nicht deutlich geworden, noch nicht offenbar geworden, was wir wirklich sein werden. Но еще не совсем открыто, не совсем понятно, кем мы будем. Und hier steht, dass wir sein werden wie Jesus. И тут написано, что мы будем подобны Ему, будем как Он. Wir werden ihm gleich sein. Мы будем как Он, как Иешуа. Das ist ein Gedanke, den kann ich überhaupt nicht begreifen. Это мысль, которую я до конца не понимаю. Wer bin ich denn? Кто я такой? Ein kleiner Bauernjunge aus Ostpreußen. Я крестьянский мальчик с Остпросен. Und ich soll jetzt dem Herrn Jesus gleich sein. И теперь я должен таким же быть, как Господь. Das geht in meinen Kopf nicht rein. Это в мою голову не вмещается. Aber die Bibel sagt es mir. Но это, говорит, Слово Божие. Und ich glaube es ihm. И я верю в Слово Божие. Und die Bibel sagt uns alle, die den Herrn Jesus lieb haben, sie werden ihm gleich sein. И Слово Божие говорит, все, которые любят Его, они будут подобны Ему. Stellen wir uns das mal vor, ihm gleich zu sein. Представьте себе, быть подобными Ему. Er ist der Schöpfer des Lebens. Он Создатель жизни. Was für Fähigkeiten werden wir haben? Какие у нас таланты будут, возможности. Ich höre für mein Leben gern Geigenmusik. Я очень люблю музыку на гайде, на скрипке. Aber ich habe noch nie einen Geigenbogen in der Hand gehabt. Но я еще никогда этого смычок не держал в руках. Ich würde den, glaube ich, kaputt machen. Я, наверное, бы его поломал. Aber ich wünsche mir, dass ich im Himmel Geige spielen Но kann. я так бы хотел в небе играть на скрипке. Und ob der Jesus mir wohl eine Geige geben wird? Может быть, Господь Иешуа даст мне скрипку? 100%. 100%. Schaut mal her, der Jesus liebt uns. Он любит нас. Und aus Liebe wird er uns das geben, was wir brauchen. И из любви к нам Он даст нам то, что нам нужно. Also wird der Jesus mir eine Geige И geben. поэтому Он ему скрипку даст. А мне гитару. А мне на гитару. И ему гитару. Und dann werden wir zusammen spielen. И тогда мы играть будем. Und
Und dann werdet ihr alle staunen, wie gut ich das kann. И вы будете удивляться, как хорошо я играю. Ich werde gar keinen Kursus machen müssen. Я без курсов это сделаю. Dann guck mal, wenn ich dem Herrn Jesus gleich bin, dann kann ich auch Geige spielen. Если я подобен ему, тогда я могу на скрипке играть. Gar keine Frage. Это не вопрос. Manchmal sagen die Leute, im Himmel ist doch langweilig. Некоторые говорят, на небе там так скучно будет. Oh nein, überhaupt nicht. Это не так. Ich werde Geige spielen Я können. на скрипке играть буду. Ich werde noch viele andere Dinge tun können. Я, может, многие другие вещи буду делать. Aber nicht nur ich, ihr auch. Не только я, и вы. Wenn ihr den Herrn Jesus lieb habt, Если вы Иешуа любите, dann habt ihr sehr viel Gutes zu erwarten. тогда вы очень много хорошего вас ожидает. Die Bibel sagt uns immer wieder, wie der Herr Jesus wiederkommen wird. И Слово Божие, Библия нам часто говорит, как Он придет. Wir haben schon eines herausgefunden, er kommt in den Wolken des Himmels. Написано, что Он в облаках придет. Also nicht in der Wüste oder im Fernsehen. Не в пустыне, не через телевизор. Wir werden ihn in den Wolken sehen. Мы Его в облаках увидим. Und er kommt sichtbar. И Его будет видно. Das lesen wir in Offenbarung 1, Vers 7. Откровение 1.7. «Се грядет с облаками, да, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь». Hier kommt zum Ausdruck, dass wir ihn alle sehen werden. Тут говорится, что все его увидят, Ohne Ausnahme. без исключения. Alle, die wir heute hier sind, wir werden ihn sehen. Все, кто тут сегодня сидит, мы его все увидим. Wir haben an ihn geglaubt und wir werden ihn sehen. Мы верили в него, и мы увидим его. Und die Bibel sagt uns, hat das uns der Jesus selbst gesagt, er wird wie ein Blitz kommen. И Слово Божие в другом месте говорит, что он придет как молния. In einem Augenblick ist er da. В мгновение ока он придет. Also er wird nicht verzögert kommen, erst hier und eine Stunde später dort, sondern auf einmal. Он не придет так сейчас здесь, и через некоторое время там, он в мгновение придет. Aber ich möchte noch etwas sagen zu dem Sehen. Я еще хочу кое-что сказать о видении. Es wird das größte Ereignis der Welt sein, weil ihn alle Menschen sehen werden, die je auf dieser Erde gelebt haben. Это будет самое великое событие этого мира, потому что в один момент все его увидят. Am 20. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Нил Армстронг 22 июля, да? Он первым человеком, который ступил на Землю. Das haben damals, Луну. das haben damals 500 Millionen Menschen gesehen am Fernsehen. 500 миллионов людей тогда увидели это по телевизору. Am 30. August 1997 starb Lady Di von England. 30 августа? Ja, 30. Август умер 97. 97 году умерла Lady Di von England. Леди Дай с Англии. Und damals gab es die größte Beerdigung, die es je auf dieser Welt gegeben hat. Это были самые большие похороны, которые в этом мире были. Man sprach von der ersten Globalbeerdigung. Говорили о первой мировых похоронах. 2,5 Milliarden Menschen haben das am Fernsehen gesehen. 2,5 миллиарда людей видели эти похороны. Das waren 40% der Erdbevölkerung. Это было 40% жителей того времени. Und jetzt komme ich auf die Wiederkunft nochmal zu sprechen. И сейчас я хочу о пришествии Господа сказать. Wie viele werden das sehen? Сколько там будет? 100% 100% aller Menschen, die je gelebt haben. все люди, которые когда-то жили и живут на этой земле. Alle Menschen werden ihn sehen. Er kommt plötzlich. Он во мгновение ока придет. Jetzt ist noch interessant, wann wird er kommen? Am Tag, in der Nacht, um 5 Uhr oder um 8 Uhr? Wann kommt er? Сейчас интересно, в какое время придет? Утром, вечером, ночью, в 5 часов. Die Bibel verrät uns das auch. Библия об этом тоже говорит. In Lukas 17, Vers 34. 17, Лукас 34. Еще раз, Лука. Лука 17, 34. 17, 34. 17, 34. Светлов Руси Шендович. Ага. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой останется. Zwei werden ein Bett sein, das? Ja, ist gut. Also wann kommt er in der Nacht?
Wenn sie auf dem Bett liegen. Ja, aber weiter ist auch. Moment. Ach so. Er kommt also in der Nacht, die Leute werden schlafen. Придет ночью, когда люди будут спать. Die Hauptaussage dieses Textes ist, Самое высказывание, основное высказывание этого текста, dass da zwei Menschen sind, einer ist angenommen, der andere ist что verworfen. два человека, один берется, другой оставляется. Das ist die Hauptaussage des Textes. Это основное высказывание этого текста. Aber es steht, das ist dort in der Nacht. Там написано, что это будет ночью. Und jetzt lesen wir 2 Verse weiter, Vers 36. И сейчас 36 стих. 17, Vers 36. Yeah. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставляется. Da werden zwei auf dem Feld arbeiten. Двое будут на поле работать. Wann arbeitet man normalerweise auf dem Feld? Когда работают, в какое время дня работают на поле? Am Tag. Am Tag, днем. Moment mal, jetzt kann ein Bibelkritiker sagen, was ist denn das nun? Kommt er nun Tag oder Nacht? Wann kommt er denn? Сейчас, может быть, кто-то критик Библии скажет, что такое? Ночью или днем? Когда уже он придет? Вроде противоречия. Die Bibel ist sehr präzise, es stimmt beides. Библия, она очень правдивая. Оба случая, они правдивы. Ich weiß nicht, ob Kolumbus diesen Text gekannt hat. Я не знаю, знал ли Колумбус этот текст. Wenn er diesen Text gelesen hätte, Если бы он этот текст читал, hätte er die Schlussfolgerung ziehen können, dann muss die Erde eine Kugel sein. тогда даже с этих стихов он мог определить, что Земля круглая. An einer anderen Stelle haben wir gelesen, er kommt im Nu wie der Blitz. В одном месте мы читали, что он придет во мгновение ока. Es gibt also nur einen ganz bestimmten Moment, wo er kommt. То есть момент, в один момент он придет. Und wenn für die einen Leute Tag ist und für die anderen Nacht, dann ist das nur auf einer Kugel möglich. И если для одних людей это будет ночь, для других день, значит этот шар должен быть. Dann hätte Kolumbus die Schlussfolgerung ziehen können, wenn ich mit meinen Schiffen nach Westen segle, komme ich im Osten an. Тогда он мог подумать, если я на запад еду, я на восток приеду. Er hätte sich hundertprozentig auf diese Aussage verlassen können und wäre zur spanischen Königin gegangen. И он мог бы довериться этому стиху и прийти к испанской царице, Damit er die Schiffe bekommt. чтобы он корабли мог получить. Er hat die Schiffe bekommen. Он получил корабли. Und vielleicht hat er sogar eine Bibel mitgenommen und gesagt, hier Leute, liebe Königin, hier steht, nicht wahr? Er kommt am Tag und in der Nacht, dann muss die Erde eine Kugel sein. Also hier ist der Beweis, die Erde ist eine Kugel. Он, может быть, даже и сказал, смотрите, вот написано, что он придет один раз, для одних это будет день, для других ночь, значит, это земля круглая, значит, это правда. Aber das ist nicht überliefert, das wissen wir nicht. Но мы не знаем, о ком это нигде не сказано. Das wäre die beste Argumentation gewesen, die er hätte vor der Königin bringen Но können. это хорошая информация, которую мог бы сказать царице. Jetzt sehen wir also, der Jesus kommt in einem Nu und für einen Teil der Erde wird es Nacht sein, für einen anderen Teil wird es Tag sein. Написано, что придет во мгновение ока, для них это будет ночь, для других это будет день. Es wird also nicht so sein, dass der Jesus zuerst in Amerika kommt und dann ruft Tante Lili an und sagt, bei uns ist er schon angekommen, in 5 Stunden kommt er auch zu euch nach Europa. Это не так, что, допустим, он придет сперва в Америку, и тетя Лилия позвонит, у нас он уже был. Через 5 часов он будет у вас. Das ist sehr wichtig für uns zu wissen. Der Jesus kommt in einem Nu, in einem Augenblick. Und es wird ein Augenblick sein, mit dem wir nicht rechnen. Он придет в мгновение ока, и sogar geschrieben, wo er hinkommt. И sogar geschrieben, wo er hinkommt. Wo? Auf Nürnberg. Ja. Да. Во мгновение ока. Я ему сказал, даже написано, где он придет, на Оливковой горе. Er war in Israel gewesen und er kommt auch wieder nach Israel. Он с Израиля зашел на небо, и на Оливковой горе, Захария 14:4, он туда опустится. Aber er kommt auch in den Wolken und es werden ihn alle sehen. И он придет в облаках, где его все увидят. Und wie ist das mit den Leuten, die jetzt in einem Bergwerk arbeiten, 1000 Meter unter der Erde? А как с людьми, которые там где-то работают под землей? Und wie wird das sein, wenn er hier zu sehen ist? Und wie ist das mit den Leuten in Neuseeland? Wie können die ihn sehen? И как с нами или в Новой Зеландии, как люди с другой стороны земли живут, как они увидят? Der Jesus ist Herr über Raum und Zeit und darum ist die dritte Dimension für ihn kein Problem. Er kommt aus der höheren Dimension und so werden ihn alle gleichzeitig sehen. Он пришел свыше, знаете, 3D-фильмы такие есть, да? Измерение. Тройное измерение, да. Он так придет, что все в одно время его увидят.
Und dann wird uns in den Himmel bringen. И Он нас с собой возьмет на небо, wenn wir zu ihm gehören. если мы принадлежим к Нему. Die Bibel sagt uns, unsere Heimat aber ist im Himmel. Павел говорит, что наше Отечество на небесах. Die Zeugen Jehovas sagen, unsere Heimat ist hier auf der Erde. Свидетели Иеговы говорят, наша Родина здесь на земле. Ich möchte nicht hier weiter auf der Erde leben. Я не хочу дальше быть на этой земле. Ich möchte das haben, was der Jesus mir versprochen hat. Я хочу то иметь, что Господь Иисус мне обещал. Hat mir versprochen, dass ich im Himmel sein werde, dass das meine Heimat ist. Он мне обещал, что я буду у Него на небе, что это моя Родина Hat будет. mir versprochen, dass ich ihm gleich sein werde. Он обещал, что я буду подобно Ему. Und daraus schließe ich, dass ich Geige spielen kann. И поэтому я думаю, что я буду на скрипке играть. Ihr seht, mir ist sehr viel versprochen worden. Мне очень много обещано. Aber nicht nur mir, Не только мне. euch auch. Всем, вам. Alle. Аллен. Es lohnt sich darüber nachzudenken, wie reich uns der Jesus macht. Стоит об этом задуматься, как Он обогащает нас, как Он обогатить нас хочет. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da heißt es, und sie fingen, als der verlorene Sohn nach Hause kam, da heißt es, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Притча о блудном сыне в Библии, Луки, 15 глава, знаете, когда блудный сын вернулся домой, и написано, и они стали все радоваться. Und wie wird es im Himmel sein? И как будет на небесах? Das Fröhlichsein wird niemals aufhören. Радость никогда не закончится. Es wird ewig Freude sein. Вечная радость. Es wird kein Ende haben mit dem großen Fest der Ewigkeit. Не будет конца этому большому празднику, этому торжеству вечности. Ich habe gehört von dem Sonnenkönig aus Frankreich. Я слышал о Короле Солнца из Франции, Ludwig XIV. Людвиг XIV. Hatte 1000 Bedienstete. У него было 1000 слуг. Ich weiß nicht, ob so viele Perücken aufzusetzen hat und so viele Schuhe zuzuschnüren. Не знаю, столько ли у него было париков, или нужно было столько ботинок ему одевать. Was soll man mit 1000 Bediensteten? Что можно делать, если у тебя 1000 слуг? Und was macht Jesus? Что делает Господь? Wie viele Bedienstete hat er? Сколько у него слуг? Gar keine. У него нету. Er wird dienen. Он написано, говорит, я буду вам служить. In Lukas 12 lesen wir, dass er uns zu Tisch bitten wird und er wird uns bedienen. Луки 14, не? 12. В Луки 12 написано, что Он пригласит нас за стол, и Он обслужит нас. Es steht da sogar geschrieben, er wird sich die Schürze umbinden und wird uns bedienen. Даже написано, что Он, как называется? Передник оденет, да? Wir sehen also, wenn wir dort angekommen sind beim Herrn Jesus, Мы dann видим, wird es uns sehr gut gehen. мы видим, если мы в Нем у Него будем, нам будет хорошо. Er, der der größte König ist der Weltgeschichte, Он самый большой König, dieser König will uns dienen. и этот большой царь, да, будет нам служить. Король Wir лучше. können sagen, wir werden von Gott selbst bedient. Мы можем сказать, Бог сам хочет служить людям, будет служить Wir людям. haben unvorstellbar vieles und Schönes zu erwarten. Мы даже не представляем, сколько хорошего нас ждет. Aber immer steht gleichzeitig auch in der Bibel, diejenigen, die nicht ihm folgen, sie haben sehr Schreckliches zu erwarten. И в то же время очень ясно написано, что те, которые не следуют, не верят, не любят Его, они другое ждут. Das haben wir in diesem Text gehört, Offenbarung 1, Vers 8. Это мы тоже видели в Откровении 1:8. Wo da steht, dass diese Menschen, die abseits von diesem Jesus gelebt haben, dass sie in einem Pfuhl sein werden mit Feuer und Schwefel. Библия говорит о огне, о сере, о страданиях, о тех людях, которые безбожно живут. Es kommt also alles darauf an, dass wir unser Leben mit diesem Jesus verbinden. Все заключается в том, что связаны ли нашу жизнь с Иисусом. Dann werden wir unvorstellbar reich. Это обогащает нас. Ich habe lange überlegt, wie kann man das deutlich machen, ein Bild, wie wir zu Gott kommen können. Я как-то представил, думал, как представить очень понятно, как можно прийти к Богу. Und dann kam mir das ein, in dem Sinne, ich war vor einigen Jahren in Paraguay gewesen. Я несколько лет назад был в Парагвае.
In Paraguay gibt es einen sehr großen Fluss. В Парагвае очень большая река. Das ist der Paraná. Парана, его так зовут. Meine Gastgeber haben mich hingebracht an diesen Fluss. Люди, которые меня пригласили, они привели меня к этой реке. Und der Fluss ist so breit, dass ich den Eindruck hatte, ich stehe am Ufer eines Flusses, eines Sees, eines großen Sees. Я думал, что я стою на берегу большого моря. Aber es war kein See, es war ein Fluss. Это была река. Mit einer unvorstellbaren Wassermenge, die dort fließt. И очень много воды там перетекает. Dieser Fluss kommt aus dem Amazonasgebiet, wo es viel regnet. Он приходит с тех мест, где очень много дождя, с Амазоны. Und er führt sehr viel Wasser. И в нем очень много воды. Er führt 18.000 Kubikmeter Wasser in einer Sekunde. 18 тысяч кубических метров воды в одну секунду. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Трудно представить. Und dieser Fluss fließt nachher zusammen mit dem Rio Uruguay. И эта Парана, он встречается с Рио Уругвай, с другой рекой. Und er bildet nachher die Mündung des Rio de la Plata. И вместе они создают реку, nochmal den letzten Namen? Rio de la Plata. Rio de la Plata. Und dieser Rio de la Plata ist 200 Kilometer breit. Рио де ла Плата, он 200 километров ширины. Da kommt das ganze Wasser von diesen beiden Flüssen rein. И эти две реки в эту реку впадают. Und dieser Fluss, der Paraná, И эта река Парана, der wurde mir zum Gleichnis. и с этого я сделал пример. Ich habe mir vorgestellt, auf der anderen Seite des Flusses, Я так все представил, на другой стороне этой реки, da ist Gott. там Бог. Wie kann ich zu Gott kommen? Как я могу к Нему прийти? Schwimmen kann ich nicht. Я не доплыву, я не могу. Die Strömung ist zu stark. Течение очень сильное. Außerdem gibt es dort viele Krokodile. И там очень много крокодилов. Die freuen sich über einen guten Happen. Они очень порадовались бы, если бы я поплыл. Das weiß Gott auch. Это Бог тоже знает. Aber er möchte, dass wir zu ihm kommen. Он зовет, Он хочет, чтобы мы к Нему пришли. Und was tut Gott in diesem Bild jetzt gesprochen? И что делает Бог, если примером этим говорить? Er baut eine große Brücke. Он делает большой мост. Und die Brücke ist so groß, dass sie über den ganzen Paraná rübergeht. И этот мост, он через всю эту реку Парана. Und an dieser Brücke steht ein Wort, ein Name. И на этом мосту одно имя. Da steht Jesus. Там стоит Иешуа. Diese Brücke müssen wir gehen. Этим мостом нам нужно перейти. Die hat kein Mensch gebaut. Этот мост не люди построили. Die hat Gott gebaut. Этот мост построил сам Бог, Творец. Gott hat diese Brücke Jesus gebaut. Этот мост Бог Иешуа создал. Nun haben wir ja in dieser Welt sehr viele Religionen. У нас в этом мире очень много религий. Und ich habe mir überlegt, wie kann man die Religionen erklären in diesem Bild? Как можно объяснить религии вот этой картиной? Und nun kommt ein Mensch vorbei und sieht diese große Brücke. Приходит человек и видит большой мост. Und er sagt, soll ich darüber gehen? Думает, прийти мне через эту реку? Er sagt, ich habe gehört, es gibt noch mehr Brücken. Я слышал, что есть еще и другие мосты. Und er geht schon ein Stück flussabwärts. Он идет немножко дальше по реке. Und da sieht er tatsächlich, da fängt eine Brücke an. И он видит, действительно, там еще мост есть. Und da steht auch ein Schild. И там тоже написано. Da steht drauf, Islam. Там написано «Ислам». Oh, ich prüfe noch, ob es noch mehr gibt. Потом он говорит, я проверю, еще, может быть, есть. Und er geht weiter. Он еще дальше идет. Und tatsächlich, da fängt auch eine Brücke an. И там еще один мост есть. Da steht drauf, Hinduismus. Там стоит хиндуизмус. Und dann sieht er, es gibt ganz viele solche Brückenteile und immer steht ein anderer Name И dran. он видит много мостов, и везде какое-то имя написано. Oh, sagt er, jetzt werde ich probieren, eine solche Brücke. Я попробую на одного из этих мостов. Und er geht 3 Meter, И он 3 метра проходит. ist die Brücke zu Ende. Мост заканчивается. Das ist nur ein Sprungbrett, Это просто трамплинчик, um ins Wasser zu springen und die Krokodile machen erstmal. чтобы в воду прыгнуть крокодилов. Es gibt nur die eine einzige Brücke. Есть всего один мост. Das ist die Brücke Jesus. Этот мост Иешуа. Und jetzt dürfen wir über diese Brücke gehen. И мы можем пройти через этот мост. Und jetzt ist die Frage, wie kam es überhaupt zu dieser Brücke, dass sie gebaut wurde? И сейчас мой вопрос, как это
почему так сделано, что этот мост есть? Wie konnte man zu Gott kommen, als der Jesus noch gar nicht in dieser Welt gewesen war? Как можно было к Богу прийти, когда Иешуа еще не было? Werden wir den Abraham im Himmel sehen? Увидим ли мы Авраама в небе? Ja? Ohne Jesus? Без Иешуа? Увидим. Ja! Увидим. 100%ig sehen wir 100%. Abraham im Himmel. Мы увидим его в небе. Werden wir den Hiob im Himmel sehen? Мы Иова увидим. Ja! Увидим. Werden wir David im Himmel Мы sehen? Давида увидим в небе. Ja! Увидим. Und wie ging das denn? Как это было? Die Brücke Jesus war ja noch gar nicht gebaut. Этот мост Иешуа еще не был. Und jetzt will ich das in diesem Gleichnis weiter erklären. Я хочу в этом примере дальше рассказать. Da hat Gott kleine Boote gebaut. Бог маленькие лодки строил. Und diese Boote hat er über den Paraná geschickt. И эти лодки он посылал через эту реку Парана. Und hat gesagt, zu dem Hiob steige ein in dieses kleine Boot und dann kommst du über den Paraná rüber zu mir. Он сказал Иову, садись в лодку, и ты переедешь ко мне. Und so kam der Hiob zu Gott. И так Иов пришел к Богу. Und dann eines Tages hat Gott den Abraham berufen. И одним днем он Авраама призвал. Und Gott hatte gesagt zu Abraham, du wirst ein großes Volk einmal sein. И Аврааму он сказал, ты когда-то будешь отцом большого народа. Um das jetzt in diesem Gleichnis zu erklären, da hat Gott gesagt, mit den kleinen Booten, das schaffen wir nicht mehr. Маленькими лодками это слишком много будет. Es sind zu viele dann ein Volk Israel. Израиль, он будет большим. Wir wollen ja das ganze Volk Israel gewinnen. Мы хотим же весь Израиль приобрести. Und da hat Gott einen Fährbetrieb eingerichtet. И тогда Бог создал нечто другое. Und da fuhren die Fähren rüber, immer über den Paraná rüber zu Gott. И тогда корабли плыли туда и обратно. Паромы. Und wer hat die Fähre gefahren? И кто ездил на этих паромах? Das waren die Priester in Israel. Это были священники Израиля. Und sie haben die Menschen sicher zu Gott gebracht. И они приводили людей к Богу. Und dann kam Jesus. И потом пришел Иешуа. Und Jesus hat den Menschen in eurem Land zuallererst gesagt, wer er ist. И в вашей стране он самый первым сказал, кто он есть. Und er hatte gesagt, ich bin nur gesandt zu den Menschen in Israel. Он сказал, я послан погибшим овцам дома Израилева. Ich gehe nicht nach Italien oder sonst wohin oder Indien, ich gehe hier in Israel. Ihr hört die Botschaft zuallererst. Вы самыми первыми услышите обо мне. Я не в Италию, не в другие страны пришли. Вы самые первые услышите обо мне. Weil ja Gott das Volk Israel zuallererst gewonnen hat. Потому что Израиль он первым приобрел к себе. Aber jetzt kam Jesus mit seiner Botschaft. Сейчас Иешуа пришел со своей вестью. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, jetzt ist alles fertig, das ganze Evangelium. Сказал ученикам своим, сейчас все Евангелие исполнено. Und nun geht hinaus in alle Welt. И ученикам сказано, идите по всему миру. Geht über die ganze Erde und verkündigt dieses Evangelium. И проповедуйте всему миру Евангелие. Ich bin nur in Israel geblieben. Я в Израиле остался. Aber ihr sollt jetzt hinausgehen in alle Welt. Вы идите по всему миру. Jetzt reichen die kleinen Boote nicht mehr. Сейчас эти маленькие лодочки недостаточны. Die Fähren sind zu klein. Паром не достает. Jetzt brauchen wir eine riesige Brücke. Сейчас нужен большой мост. Und die muss ausreichend sein, damit alle Menschen, die es wollen, dort rübergehen können. Она достаточно, чтобы все люди, кто хотят, могут перейти на другую сторону. Und so hat Gott alle Menschen dieser Welt eingeladen. И так Бог приглашает всех людей этого мира. Und Gott hat gesagt, es gibt nur diese eine einzige И Brücke. Бог говорит, есть единственный путь, чтобы перейти на другую сторону. Keine andere. Нету другого моста. Und ich habe überlegt, Я так подумал, macht Gott das jetzt immer noch mit den kleinen Booten, Бог это все еще маленькие лодки посылает mit den Fähren? с паромом. Ist nicht mehr nötig. Нет нужды в Ist этом. eingestellt. Ist Все vorbei. остановилось, все прошло. Jetzt gilt die große Brücke Jesus. Сейчас большой мост Иешуа. Und jetzt dürfen alle über die Brücke gehen. И сейчас все могут идти через этот мост. Egal wer wir sind. Кто бы мы ни были. Ob Juden oder Griechen oder Deutsche oder Евреи, Russen, греки, Japaner. русы, немцы. Alle gehen wir über diese Brücke jetzt. Все идем через мост. Und dieser Jesus, И этот Иешуа, haben wir ja deutlich gesagt, ist euer Jesus, aus eurem это Volk. с вашего народа. Und darum steht in der Bibel auch,
Стоит в Библии, das Heil kommt von den Juden. Написано спасение от иудеев. Diese Brücke, die wir haben in Deutschland, die ist von Juden erbaut. Этот мост, который мы в Германии имеем, он построен евреями. Das dürfen wir nie vergessen. Мы не должны этого забывать. Wir sind eurem Volk dankbar, dass euer Volk diesen Jesus in die Welt gebracht hat. Мы очень благодарны вашему народу, что они Иешуа понесли через весь мир. Im letzten war es Gott, der es gemacht hat. Это Бог, Творец сделал. Aber er hat euch ausgesucht. Он вас избрал, Zuallererst. в первую очередь. Und darum gilt auch euch heute diese Botschaft. И это вести для вас, для каждого из нас. Kommt über diese Brücke. Пройти через этот мост. Geht über diese Brücke, die zu Gott führt. Этот мост ведет к Богу. Es gibt keine andere Brücke. Нету другого моста. Keine kleinen Boote mehr. Нету маленьких лодочек больше. Keine Fähre. Нету парома больше. Nichts. Нету больше. Die Bibel sagt, in keinem anderen ist das Heil, ist kein anderer Name den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, als nur der Name Jesus. Библия говорит, нет другого имени под небом, через которого надлежало бы нам спастись, только в имени Иешуа. Und der Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. И тот же Иешуа сказал, никто не придет к Отцу, как только через меня. Ich bin so froh, Ja, dass das so eindeutig ist, dass das so klar ist. Ich muss nicht überlegen, muss ich zu dem gehen oder zu dem gehen, muss ich den fragen oder den. Nein, ich gehe zu Jesus und dann weiß ich, jetzt habe ich den Himmel gefunden. Я так рад, что это так понятно, что так ясно написано, что мне не надо где-то искать. Через Иешуа я прихожу к Богу, к Творцу, к Создателю. Und jetzt sehen wir, wie die Völker zusammenkommen. И мы знаем, как народы приходят. Der Weg zu Gott, dem Vater, ist jetzt für alle gleich. Мы видим, как народы к Богу приходят, к Богу Израилю. Путь к Богу для всех одинаковый. Wir entscheiden uns mit unserem Leben, diesem Jesus zu folgen und haben das ewige Leben. Мы, если мы решаемся следовать за Иешуа, принимаем его, то у нас есть жизнь вечная. Und die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, wird gerettet. И написано много раз в Библии, всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Meine lieben jüdischen Freunde, Мои дорогие друзья еврейского народа, wenn ihr über diese Brücke noch nicht gegangen seid, кто еще не пришел через этот мост, benutzt sie heute. воспользуйтесь этим мостом. Geht über diese Brücke Пойдите через этот мост, und ihr habt den ganzen Himmel gefunden. и вы найдете Бога, вы найдете небо. Denn Jesus ist die Tür zum Himmel. Иешуа – это дверь в небо. Es gibt keine zweite Brücke. Нету другого моста. Nutzt sie. In dieser, Воспользуйтесь этим, bevor der Jesus wiederkommt. пока Он придет. Und wenn er kommt, Когда Он придет, dann wollen wir alle entschiedene Leute sein, die mit ihm gehen. Хотелось бы, чтобы мы все решили этот вопрос, чтобы мы могли с Ним идти. Haben wir noch ein paar Minuten Zeit, oder wie sieht's aus? Ja, noch ein paar Minuten haben wir noch. 5 Minuten. Ja. Okay. Jetzt muss ich euch eine Geschichte erzählen, die ich in diesem Jahr erlebt habe. Маленькая история, которую я в этом году испытал. Wie ein Mensch über diese Brücke gegangen ist. Как человек перешел этот мост. Eine Geschichte, die mich zutiefst bewegt hat. Это история, это событие, которое меня сильно тронуло. Ich werde das nie in meinem Leben vergessen. Я никогда ее не забуду. Ich muss weit zurückgehen in meine Kindheit. Я ворачиваюсь в мое детство. Wir haben damals, als mein Vater aus Kriegsgefangenschaft kam, auf einem Dorf gewohnt. Мы, когда отец вернулся, мы жили в одной деревне. Und ich bin damals in Lüchow zur Schule gegangen. И я ходил... Lüchow, я это называлась деревня, туда ходил в школу. Und dort, zu der Zeit, gab es wenig Brot. И в то время там было мало хлеба. Es gab solche Brotkarten, da musste man zum Bäcker gehen, dann wurde das ein Schnippel abgeschnitten und dann bekam man ein Brot. Были такие карточки, идешь к печнику, да? Пекарю, да? И тебе отрежут кусочек хлеба. Das Brot war rationiert. Рациoniert, разделено, да?
Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe viel Hunger gehabt. Представьте, я очень голодный был. Es war eine schlechte Zeit. Нехорошее время было. Und doch hatte ich es gut. И все равно мне было хорошо. In der Schule saß neben mir mein Schulfreund und der kam von einem Bauernhof. Рядом со мной сидел один мальчик, и он пришел с одного Бауernhofs, с крестьянского двора. Und der brachte jeden Morgen so ein Paket mit guten Butterbroten mit. И он приносил такую пачку бутербродов. Oh, mit Käse, mit Leberwurst. С сыром, с колбасой. Man muss sich mal vorstellen, in der Zeit, was das wertvoll war. И как это в то время, как это для меня дорого было. Er war nicht so ganz in der Schule so gut, er war schon zweimal sitzen geblieben. В школе он нехорошо учился, 2 раза даже оставался. Und so freute er sich, dass er neben ihm einen hatte, der ihm gut vorsagen konnte. И он радовался со мной сидеть, что я мог ему подсказывать. Und dann bekam ich oft als Lohn eine Butterbrot. И награду я получал бутерброд. Und so haben wir gut kooperiert. И так мы хорошо понимались. Aber er hat mir auch das Butterbrot gegeben, wenn ich ihm nichts vorgesagt habe. Он этот бутерброд мне даже давал, когда я ему и не помогал. Er war eine gute Seele. У него была хорошая душа. Dann sind viele Jahre vergangen. И много лет прошло. Und ich habe diese Geschichte zu Hause immer wieder erzählt. Я дома эту историю часто рассказывал Unseren Kindern. моим детям. Und ich habe meiner Tochter erzählt, Я моей дочери рассказал diese Geschichte und vieles andere, was ich dort als Kind erlebt habe. эту историю, много других, которые я испытал в жизни своей. Da sagt meine Tochter, können wir nicht mal dorthin fahren, dass du mir die Stellen zeigst, wo du als Kind gelebt hast und was damals geschehen ist. И дочка мне говорит, папа, поехали туда, где ты мальчиком был, чтобы я могла посмотреть, и ты мне показал, что там было. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass meine Tochter so ein Interesse hat. Я, естественно, сильно обрадовался, что у моей дочери такой интерес. Aber ich sage, wir brauchen 2 Tage, sonst schaffen wir das. Я говорю, нам 2 дня минимум нужно, а то мы не получится. Und so sind wir dann dort, haben uns ein Hotel gemietet. И мы резервировали отель, Und waren 2 Tage an verschiedenen Plätzen. и мы были 2 дня в разных местах. Und dann fiel mir ein, Heinrich. И я вспомнил Хайнрих. Heinrich, der Mann mit dem Butterbrot. Это человек с бутербродом. Ich sage zu meiner Tochter, ob es den wohl noch gibt. Я моей дочери говорю, Wir gucken ins может быть, его нету, мы посмотрим в телефонной книжке. Telefonbuch. Мы посмотрели в телефон. Ich hatte das Dorf noch in Erinnerung, Я помнил, как деревушку зовут. weil das so ein komischer Name war. Там интересное имя было. Und das Dorf hieß Klein-Witzeze. Поселок звали Маленький туалет. Und tatsächlich in Klein-Witzeze, da lebte noch Heinrich. И действительно в этой деревушке этот Хайнрих жил. Ich bin angerufen, Я позвонил, am Telefon meldet sich Edith, и позвонил, там была Эдит, die Frau von Heinrich. жена Хайнриха. Und sie sagt, ich sagte, ich bin ein früherer Schüler zusammen mit Heinrich. Oh, sagt sie, ich sage, meine Tochter ist auch hier, komm doch sofort mal zu uns her. Wir würden uns freuen. Я позвонил, говорит, это мой друг по школе. Она говорит, и я сказал, я с дочерью. Она говорит, приходите, приходите, мы будем рады. Und eine halbe Stunde später waren wir bei Heinrich. Через полчаса мы были у Хайнриха. Und das war ein wunderbares Wiedersehen. Это была чудесная встреча. Oh, Heinrich, sage ich, weißt du noch mit den Butterbroten damals? Я говорю, Хайнрих, ты помнишь бутерброды? Das war eine schöne Sache. Я говорю, это такое хорошее Ja, дело было. ich weiß das noch. Так-то я знал, я помню. Und dann hat er gesagt, er hat irgendwo im Rücken Schmerzen. Он говорит, у меня боли в спине. Ich sage, Heinrich, weißt du, ich kenne einen, der helfen kann. Я говорю, я знаю одного, который помогает. Ich werde für dich beten. Я за тебя помолюсь. Das haben wir gemacht. И мы помолились. Und dann sind wir wieder weggefahren. И мы уехали. 2 Jahre später, 2 года позже, das war in diesem Jahr, в этом году, am 1. März, 1 марта, bekomme ich einen Anruf von Edith. я от Эдит получаю звонок. Und Edith sagt mir, der Heinrich liegt im Krankenhaus. Хайнрих лежит в больнице. Ihm geht es sehr schlecht. Ему очень плохо. Er kann die Hände und Füße nicht mehr bewegen, Он не может шевелить руки, ноги. aber im Kopf ist noch klar. Но в голове он еще свеж. Er wird künstlich beatmet, И он искусственное дыхание получает. er hat Schläuche in den У Nasen. него трубочки в носу. Ich sage, kann man ihn wohl besuchen? Можно его посетить? Ja, sagt Edith, das geht. Она говорит, да, можно посетить. Meine Tochter Rona, sie hat ihn ja nun auch kennengelernt. Ich sage, weißt du, wollen wir mal hinfahren und den Heinrich besuchen?
Я дочери сказал, давай поедем, и мы его посетим. Und er lag dort auf der Intensivstation. Он лежал в интенсивной терапии. Und wir bekamen einen Kittel und eine Haube, wurden richtig da, На нас белую шапочку одели, китель надели. so dass wir dort hingehen konnten. Мы могли посетить его. Wir waren total vermummt. Мы совсем белые были. Und wir kommen zu Heinrich. Мы заходим к нему. Sag, Heinrich, kennst du uns noch? Я говорю, Хайнрих, ты нас знаешь? Ja, sagt er. Да, знаю. Ach, Heinrich, sagt, ist ja enorm, jetzt sehen wir dich hier so wieder. Я говорю, мы рады тебя снова здесь увидеть. Ты болеешь. Ich sag, weißt du, Heinrich, so ist das Leben. Я говорю, жизнь наша такова. Manche leben 40 Jahre Некоторые 40 und sterben. и умирают, Manche 50, другие manche 50, 60, 60, manche 70. 70. Irgendwann sterben wir. Когда-то мы все уходим. Ich sag, Heinrich, wenn du stirbst, weißt du, wohin du gehst? Я говорю, Хайнрих, ты знаешь, куда ты идешь? Nein, sagt er, Он weiß ich. говорит, не знаю. Ich sag, Heinrich, willst du es wissen? Хайнрих, ты хочешь знать? Ja, sagt er. Да, я хочу знать. Dann habe ich ihm erklärt, wer Jesus ist. Я рассказал ему, кто Иешуа. Ich sag, zum Sterben brauchen wir den Herrn Jesus. Умирая, он нам нужен, он нам необходим. Damit wir in den Himmel kommen Чтобы мы к Богу могли попасть. und nicht verloren gehen. Чтобы мы не потерялись. Möchtest du diesen Weg gehen? Хочешь ты этим путем идти? Er sagt, ja. Он говорит, да. Dann haben wir gebetet. И мы молились. Haben gesagt, Herr Jesus, du kennst mich, Сказали, mein Leben. Господь, ты знаешь знаешь меня, мою жизнь. Auch in meinem Leben haben sich Sünden angehäuft. И грехи были в моей жизни. Damit kann ich nicht in den Himmel kommen. Я не могу с ними на небо прийти. Vergib mir alles. Прости меня все. Und nimm mich an. И прими меня. Amen. Аминь. Das hat er Satz für Satz mitgebetet. И это он предложение за предложением молился. Dann habe ich ihn gefragt, sag Heinrich, weißt du jetzt, wohin du gehst? Я говорю, Хайнрих, ты знаешь, куда сейчас ты идешь? Ja, sagt er, jetzt weiß ich es. Он говорит, да, я знаю. Dann habe ich ihm noch ein Wort gelesen aus dem Römerbrief, Я ему прочитал место из послания к римлянам, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. что ничто нас не может отлучить от любви Божией. Weder hohes noch tiefes, Ни высота, ни глубина, nichts. ничего. Wenn wir bei Jesus angekommen sind, haben wir alles. Если мы Иешуа приняли, у нас все есть. Bist du jetzt gewiss? У тебя, ты веришь в это? Ja. Да. Dann sind wir noch ein wenig geblieben und dann gingen wir. Мы немножко остались, и мы поехали. 10 Tage später 10 дней позже bekomme ich einen Anruf von Edith. Эдит мне позвонила. Heinrich ist gestorben. Хайнрих умер. Da war 10 Tage vor seinem Tod, hat er Jesus gefunden. 10 дней до смерти он нашел Иешуа. Den werden wir im Himmel sehen. Мы Хайнриха увидим в небе. Er gab mir damals, einem Schuljungen das Brot gegen den Hunger. Когда я был мальчишкой, он мне давал хлеб от голода, чтобы я не голодал. Jetzt durfte ich ihm das Brot des Lebens bringen. Я мог ему принести хлеб жизни. Dieses Brot des Lebens ist Jesus. Хлеб жизни, как слово говорит, это есть Иешуа. Und das hat er angenommen. И он принял. Hat mich sehr bewegt, die Geschichte. Эта история она меня очень тронула. Sagte Edith zu mir, kannst du zur Beerdigung kommen? И Эдит мне сказала, ты можешь приехать на похороны? Oh, ich sagte, das wird sehr schwierig. Ich habe sehr viele Vorträge in der Zeit. Я говорю, трудно, у меня очень много терминов. Aber ich werde sehen, dass ich es irgendwie freikriege. Я посмотрю, может, как-нибудь получится. Und dann bin ich zu der Beerdigung gegangen. И я поехал. Nach der Trauerfeier haben sich alle getroffen in einem Restaurant. Мы после похорон все в одном ресторане встретились. Und das waren so etwa 80 Leute. Где-то 80 человек. Das waren die Bauern aus dem Dorf und aus den umgebenden Dörfern. Это были христиане с той деревни, из соседних деревень. Und ich sagte zu der Edith, ist das hier üblich, dass man bei der Beerdigung noch irgendetwas sagt? Я говорю, тут принято у вас, чтобы после похорон еще что-то можно было сказать. Ach, sagt sie, die Bauern reden nicht viel. Das ist eigentlich nicht üblich. Говорит, эти христиане много не говорят, в общем-то не особо принято. Aber bitte, wenn du noch was sagen willst, Ну, если ты что-то хочешь сказать, kein пожалуйста. Problem. Проблем нет. Ich nahm eine Tasse, klopfte mit dem Teelöffel dran Я взял чашу, постучал ложечкой, und alle hörten zu. и все слушали. Und dann habe ich Folgendes gesagt. Я следующее сказал. Ihr kennt mich alle nicht. Вы меня никто не знаете. Und doch bin ich derjenige, der Heinrich am längsten wohl gekannt hat.
Но я тот, который Хайнриха самого долго знал. Wie kann das sein? Как это может быть? Мы его все знаем. Кто-то издалека приехал и знает его уже так долго. Habe ich das erklärt, Я рассказал, wie er mein Schulkamerad war. что он мой друг по школе был. Dann habe ich gesagt, 10 Tage vorher war ich bei Heinrich. И сказал, 10 дней до смерти я был у него. Und Heinrich hat den Herrn Jesus in sein Leben eingeladen. Хайнрих принял Иешуа. Macht euch keine Sorge um Heinrich. Не переживайте о Er Хайнрихе. ist bei Jesus. Он у Господа, Er ist, Иешуа. er ist im Himmel. Он на небесах. Dann habe ich mich wieder hingesetzt. Я сел. Da sagte mein Tischnachbar, sowas haben die Bauern noch nie gehört. Этот сосед по столу сказал, христиане такого еще не слышали. Gut, dass er das gesagt hat. Хорошо, что он это сказал. Und so war es möglich, dort für die Bauern von Klein Bethesda ein Zeugnis von Jesus zu И sagen. так была возможность этим бауарам рассказать свидетельство Иешуа. Wir sehen also, wir alle, egal wer wir sind, wir brauchen alle den Herrn Jesus. Мы видим, кто бы мы ни были, мы все в нем нуждаемся. Wer wir auch sind. Кто бы мы ни были. Wir wollen bei seiner Wiederkunft alle dabei sein Мы хотим при его пришествии все присутствовать. und vor Freude hüpfen. И прыгать, как птицы упитанные. Diese ewige Freude soll nie mehr aufhören. И эта вечная радость не должна оставаться. Wir wollen nicht zu denen gehören, die dann heulen. Мы не хотим среди тех быть, которые плакать будут. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Знаете, что еще хорошее? Ihr seid auch eingeladen. Что все приглашены, и вы приглашены, каждый приглашен. Weil der Jesus auch euch liebt. Потому что он всех любит, Иешуа. Niemand kann uns so lieben wie der Jesus. Никто нас так любить не может, как он. Und er lädt uns ein. И он приглашает. Und sagt, komm doch auch heute. И говорит, приходи сегодня, Mach es mit deinem Leben fest. реши жизнь свою. Du gehörst zu mir, ich habe dich geschaffen. Я создал тебя, ты принадлежишь мне. Und darum will ich dich auch ewig im Himmel haben. Поэтому хочу тебя вечно иметь у себя на небесах. Das ist jetzt die Einladung von Jesus. Это приглашение от Него. Der Jesus fragt nur eines, ob wir es wollen. Он только спрашивает, хотим ли мы этого. Er fragt nicht, wie gut oder wie schlecht wir sind. Он не спрашивает, насколько мы хорошие или плохие. Die eine einzige Frage, die er stellt, willst du? Единственный вопрос, хочешь ли ты? Willst du mir folgen? Хочешь ли следовать за мной? Und das wollen wir ihm deutlich machen. И мы можем дать ему ответ. Wir wollen ihm sagen, ja, ich will. Мы можем ему сказать, да, я хочу. Wir werden es jetzt so machen, ich werde mit uns beten und während des Gebetes können wir einfach sagen, ich will auch zu Jesus gehören. Я буду молиться за вас, и во время молитвы, может, кто-то хочет сказать, я тоже хочу принадлежать Господу. Heben wir unsere Hand und sagen, jetzt möchte ich auch zu ihm gehören. И мы просто поднимем руку и сказали, я тоже хочу принадлежать ему. Neulich kam ein Mann zu mir, der sagte, ihm wurde eine CD gegeben von mir. Недавно ко мне подошел человек, он получил CD от меня. Und er hat die CD im Auto gehört. И он слушал, едя по дороге в автомобиле. Und da hat er natürlich gehört, wer sich für Jesus entscheiden will, der möge die Hand heben. И он говорит, слышал там, кто хочет решить вопрос, подними руку. Dann sagt er, auf der Autobahn habe ich eine Hand losgelassen und eine andere angehoben. Он говорит, я ехал в машине, рукой держал руль, другую поднял. Er sagt, das war mein Moment in meinem Leben, wo ich zu Jesus Это gekommen был bin. мой момент, тот момент жизни, где я сознательно обратился к Нему. Ist das kompliziert? Это же не сложно. Überhaupt nicht. Это не сложно. Aber es ist eine Willenserklärung zu Jesus, ich möchte auch zu dir gehören. Это желание воли и высказывание, что я хочу принадлежать к Тебе. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Das ist nicht Мы все kompliziert. поняли. Und so wollen wir beten und dann im Gebet, während des Gebetes, signalisieren wir zu Jesus, ich will auch zu dir gehören. Будем молиться, и кто желает, может показать сигнал рукой, Господь, я хочу принадлежать Тебе. Wir beten. Мы помолимся. Lieber Vater in dem Himmel, Дорогой Отец Небесный, wir beten dich an im Namen Jesu. мы молимся Тебе во имя Иешуа. Wir haben von dir gehört, Herr Jesus. Мы о Тебе слышали, Иешуа. Du bist zu uns auf diese Erde gekommen. Ты пришел к нам на эту землю. Du kamst in das Volk Israel. Ты пришел в Израиль. Aber du kamst gleichzeitig auch für alle Menschen dieser Erde. В то же время пришел Ты для всех людей этой планеты. In deinem Namen ist das Heil. В имени Твоем спасение. In deinem Namen
ist uns das Himmelreich geschenkt. В имени Твоем нам дано Царство Небесное. Und du stehst heute vor uns И Ты стоишь сегодня перед нами und fragst uns, и спрашиваешь нас, willst du auch zu mir kommen? спрашиваешь, хочешь ли Ты тоже ко мне прийти? Ich lade dich sehr herzlich Я ein. приглашаю Тебя сердечно. Komm, Приди. du bist für den Himmel gedacht Ты создан для вечности, для неба, und nicht für das Verlorensein. и не для того, чтобы погибнуть. So zeige deinen Willen, То покажи Твое желание, Твою волю indem du jetzt deine Hand в hebst том, что Ты поднимаешь свою руку, und bekenne damit, и этим Ты покажешь, ich komme auch. я тоже хочу. Hebe jetzt deine Hand Ты можешь сейчас поднять руку, und signalisiere, и этим покажи сигнал, ich komme zu Jesus я прихожу к Иешуа, und du bekommst den Himmel. и ты получишь небо. Herr Jesus, du hast die Hände gesehen. Господь Иешуа, Ты увидел руки. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Menschen rettest, Иешуа, я благодарю Тебя, что Ты спасаешь людей, weil du uns so grenzenlos lieb hast. потому что Ты нас безгранично любишь. Ich preise deinen Namen. Я прославляю Твое имя. In deinem Namen ist wirklich uns alles gegeben. В имени Твоем нам действительно все дано. Ich bitte dich für alle diejenigen, die ein Ja zu dir gesagt haben, Я молю Тебя за всех, которые сейчас «да» сказали Тебе, dass du sie segnest чтобы Ты их благословил, und führst и чтобы Ты их вел, und dass wir uns einmal wiedersehen in deinem Himmelreich. чтобы когда-то мы увиделись снова в Царстве Небесном. Danke, danke, danke. Благодарим, благодарим, благодарим. Du, unser Heiland Jesus Christus. Ты наш Господь и Спаситель Иешуа. Amen. Аминь.